Ini tumkar Benglong Sen Supplier Association pen media than ka chopha pen reporting pen angle don report media claim bang for court tuman same churo par piglo la pening sing piglo pen semet pet pini nang lituma phan le tumkar Benglong Sen Supplier Association na hin pen nang chopha ponang kok lam the pu thak kela pu lo nilitum kedam tangar ni sitame asoka go san lo nilitum dok moka ren safan samen nilitum hadak pen aron re pen sang tiki phur dopik pun nilitum thekdam longsi nilitum dok moka ren sa isep rong pisar fan samen nilitum la solo thonam lo tapi nalang litum same la solo alam mange lang cari don popesi kedam tang Saturday ni same alang tum lam chang nang jipidun lo la so teng pen orang itu klaim dam dema personil itu makopi ni putot nang itu maphan nang cehang pon pen adi maklong an itu humri dam si sami inut bahania maholdar mangke sangti royalty to the pin pen konsular revenue pana hoksi alna itu mangke pinier nian sami pena ana demalo mangke kethap dam itu thek ponlong lo asala solong kita ponong ketek ponong bang kenang itu man same nang thekanong lo nang le tumlong video la pen kedak photo clips tam le tumlong same GPS kamari tang abang dolo semua nang le tum tame so mang thek ponong po asenili Benglong Sen Supplier Association na hin pen kapachini gang tung mangela han lo itum Benglong CM Dr. Tonam Ronghang Sarake hai alangli consular revenue paong nai every month hasik loyon wang alang li revenue ke pha asolong forest along the semet pet forest department along nondak dokmukaren along alang li tumabang ke moholdara tumhan sangti royalty pp pinsi pa phurlong aret bangke take manghumi me alam lo kana hok lo atheman li tumge moholdara hok to selang tumang si thaman li tum thabdam po dam tang ning kan same mohollong royalty tu te dake pon nep check kisung ge kamalo nitum Sen Supplier Association atum si kisung nitum sikai sihni nani pen choram chot ping chonam ben sikai sihni ali doji minit nitum chonam dam po hala ga konang nep check phi moholar mangke kat duka pak kicing kidun de da pak potele ge nitum da ke tum Benglong a khairi sojang nang kapacho nam dam dam isilang letum mangka kham khidun son chemande asila he da me kapa weda ji phan nona bang jate konsul revenue anso se kapang chodun jelong bangsi enili tumgar Benglong Sen Supplier Association ke kaida mane arjap thidlo penili tumangge mane royalty ni tumge arni bang hom tin sinili tumangge kipilo posi sorry revenue bangge konsul long ate CM tuliram long hangsar masa department lo haso department long kapale edji phamsi nitumgar Benglong Sen Supplier Association mangge chisik chedang balo aningkan bang ta sono thakse komane tong permit kipi dokok bolade la ke department so dame ko mane inside thuning bang senili bangke mathada supili nale tum theklong CM tuliram rong hangap kapin khara teng bote isem mohong mesin itisi aji pai stami pin yarni bangke ajha ka mohol bangke hini anta dokok ke thomanta dokok ason dokok titi amela he tame juntu council ben authority tum ki jongdama teng ki pur teng bensila tum abang kam claim nei base nihan ben mangke than bachani lo se Benglong rat tame la solam mang chini nei piposi forest department lo mangke revenue aveda titima porang de moholdar enut bahni moholdar mangke kang fu bang litpik enli tum mangke nampo royalty clear po formang nanena na pena lang tum collect po litum hanang jordan po angela pu ke consul revenue ke lage lilipin lo mane performance lang tum ke ba kori po seleson mangke chokchi pusni tum mangke thekdam mangke kagos potro kaduk we ke alang litum mangke choklim lo bon same alang litum royalty bang kiceng kam kiceng ye hot asap so pichom men si alang litum mangke kan warat la pusi aningkan padam maret consular revenue bang pana hogaret ason si nitum Benglong Sen Supplier Association hin pen thekdam long lo asapos ni tumangge Benglong arat mate konsil kachari tumangge ni tumangge kapachini gang tung mangela hen lo asla he moholdar tum royalty jipiun e tumangge immediately alang litum han action enang po apenalang litum yong se chitun ilu plotang de konsil pen same
notice pipen alang le tom hamangge amen dame ing than ponang kok pu than ponai pasi chuning ripon ing tung le tom kar balong san supply association mangke atheman ni tum si ke chon nam dam lo apa ni le tum si supply lo asa arniwang same ni le tom dak get ni le tom dak ke ton long ni tom chichini lo arniwang same hom pharoi sia thak ke kar benglong asang ti interstate lake dam lo selaan ke dam mang bong benjong si moholda tom royalty tu te det gomena poisa pana hok ala tom pipe det pen ang then jebat he pen ame thangal le phang ki choge jona phan chi sik irong hala bangge karbi anglong asor dame isikana hok thedung lo ba cm sar phan same lake man pipe det ason se mandel lo asoposi non la dok muka ren salong abang ja semet pet bang hadak bang sik ke ong posi hadak bang ke semet pet bang ke moholda tum royalty tu titik bang ke forest department hamda chuning ring tung lo alang tum bang ke ing hap ling nang pu posi ni hen pen rat kar benglong ara da phanda me than bachini lo athema kar benglong khilo asame asinon la forest tum pi posi royalty collect thek thediat ma bang ke isibe mang ke mang pudam me lo action da en thek thediat ma pota lake council forest secretary phan ba dfo cf to manda mele bangke social media la manda me arjumi me ason e phong ni kesti ke lef la puchot ke li la tum non son dhore lok bimol teron son ke mohol da me ki jut po boy fit ta me alang li bangke e phong ni me se tu chot la polo dang de la ke council kachari to manda me ba department phan sta me ba cm tugrang hang man same isi kelang plot son bangke chemande lu pasi ni bangelang phan jong daming tung asalang li non mohol ke jut po botel lang li royalty bangelang li clear serarak nang po atheman li tumalang li tum mangili tum ki chonam pon bom lo pasan ingkan ban li tum ke nam pon bom lo nili yang krak ben berta kalang na teng botelang 10,000 cm ne ko pini salang ke kinong 1500 cm salang royalty tu chot tudang te kona ben sanalang tu lang te tage councilor sor phan man ki pipe kalima forest department phan man ki pipe kalima selang li phan same lage sodak pen mane department sor manda me insai si la royalty bangke pini ako isi bangke department sor ta ai bangke chokte am holar pidet po royalty pi ni moholar royalty pi ne si orta permit pithrong ati am holar dam han po de lage department sor daga chokche kithi dung do ko da ma ka cherap dung do ko ma dak par jumi melo moholdar to mo se royalty chipin es ko som holdar man se ako permit chipi thure po de lage karbing long arat handa kapamang fu kam galima ma councilor chari tumhan cmem tumhan kapamang fu kam galima na son mangke claim clear nai pasini hin mangke forest department handa tuning ripon lo na penge aja kam nolar mangke ke thabdami along aprek atipi ke ponia along aprek man se tipi jonni langdam de pin tham dim identify pin verify pin man se tipi chelan isu dun ret polodang de lake illegal set collection lata salat manda me inside dam ning langdam pe meaning lang chari dam pam meaning pasini bangke forest department ecf dfo ranger ke jainang ko lo sinili tom moholdar dam ben personal meter ni thang mane nili kichek no ve ninga chi oe ve target pola ve tame kichok chi theklong lok posi nitum gar benglong sen saplar association me mangke jong dam nang koklo punang koklo ba department hoi phan same ni to mangke treasure bank pinang koklo ba kar biang long long asiam han same asor revenue ka pang chui bange kana ba se revenue bank lo sore ma bote kesti tu te pin pen royalty tu te pin pen ke jor phalang noret la so posini to mangke kar benglong siam handa me choning ripen hai ta me ke khangi alang li department lo anto se kar benglong revenue ka pang chu tu thekji phan tu de mangke than ba chini thulo se ni to mala se social media long pen arjulong pen alang li ta me solam munthi pen alang li department handa me aso presara chi pi pen mi sen pen mini genuine pen arona teng choklim beng pa claim tu thegi phansi nin dun mangke ma son tum theklong hala so bong same prabjing pen ni tum mangke hala baname langun chari pen dame hala tum mandame rada hong jai long bang wa nang kok ta hai to se ni hin ben mangke than bachini lo se pini tum basically bangke dok mukaren salong sini tum bang humri dam lo dok mukaren salam thi sini tum bang nang than lo tela so aren salong
BC akile ki klem pik ajoni si ni tum kar bialong arat mati media thengno mati CMEM MP tum tame MLA tum same solam chini pen an to se kar biang long are binu pang chu thu thek jelong mane alang le tum ke klem long ni tum tame arjab dundu pasi ni kar biang sen supply association hen men ke